Kubor nakaslem jong unongsan hima. UMDC Kamau Sanram constituency uba Alvin Saukmi, baru MLA barim Kamau Sanram constituency uba HM Shangpliang, ubari unong aibut ke Sarkar Jela, hakatnat puli puthi, kilalet ban ai jingkershan ya kejingdawa ya Kamau Sanram Civil Subdivision, kebalong mentakasngi Hamadan Malki. Ya kani kejingdawa la penlong de Khasi Student Union Lauba Circle, South Semper Bat Balat Circle, Bandawa na Sarkar ban kentiu kerdano ya Kamau Sanram Block syaka Civil Subdivision. Uba Alvin ulaong baka Sarkar kam desyo bandang examen, handai kadai ban aino ya ka Civil Subdivision. Kadang sa haka komiti pagidang don bun ki kimat kibaki ki hap an yathir swaban sim ikarai ban declare Civil Subdivision ya kano kejata denganit pagane ka komiti maklido do Chief Secretary apo ka Sarkar kan aino ikarai employ bat kata karai dalong ban penkiu kendan ya ka Mosram Block sa Civil Subdivision ngilay snow bullshit ya kita ki justification banong baik kay katao ba ka Mosram kadai balong Civil Subdivision ginong hagajing yar ka kagakane ginong hagajing bun upat ne ginong hagajing bun ki office joka Sarkar wala don lupane neng inom bun ki kilitiyat balabiang isurok kisengkin kung unong syong joka Mosram ayeng mata kasi hangne pan kersanjur ya ka jingdawa jong ka Civil Subdivision ya ka Mosram berkuwe nasmo bakine ki kon samla ba kiyen matasi kiyen mata kashnong kathaw kiyen mata kathan le jong bat kiyen ru mata ka lawe jong kathan jungi kung kinong yalang jong ka constituency nismo day bangin kershan ya kata ka jingdawa kabakine ki kon samla kilawanra ya ka sur jong ki om tan ha kathan le jong nre ka ne ka sur on na kampenjang susu ang ni ator silo bat kumudukot ubadon haka party jong ka NPP ubadon sunda bat ang ka Sarkar bal kumunong ay boy ta Sarkar ngaro ang sim la ka jong ka benta bangan kren ha ka Sarkar bat yung Chief Minister Harpan Schem ya kani ka jingdawa jong ka Civil Subdivision inyo ang inket yung so matiang bat ka buram kan lek Syafi Barok ibadon penta haka jingdawa ya kani ka Civil Subdivision ublay unkur ku ipi undon rekap ki haka ni hakam kejopi kurisbu haka ni kapor ngaspau ngaperpau di dokumen na kalian kejonga ya kaba pishim ni kani ka jingkit kli na kalian kejompi ki kon sama bapinwan na ki linti ki bacngai bapinwan hado hamni hasol sulong berpersau sisa ya kata kajing dawa kejompi kane kajing dawa kejompi kamdai kabatumai kane kajing dawa kejompi nganget ladaki potli isnam kamdai tanah kane kejompi kanrei kat bawan kinong nikmat nakapor sa kapor hakamosram constituency kijulet berpersau sa Sarkar berperkiu no na kasi NRT block sa Civil Subdivision. Henry, let's go. Nakapor sa kapor. Kataka jingdawa, kajongpi, kajongi, kasulit na ikay. Nakanmaw hakin ikikiryat sinam. Nakaliyang suki kinuhon sa halang kibaper. Hakapor baranglang iba, HM sampliang kumemali, mga kumembisi, nyelet magkuno yung Chief Minister Berpersau. Ya kata ki jingdawa ki boper bat ka Civil Subdivision ru ngilapo ya kani kamat hakmat adu menta kani kamat ngasno karansa kunjo si kunjo bat ngamtet nakadaw ayu ba dang ya ka Mosram constituency ni siya even nanget ba kani kadai ka political will jong ka Sarkar
hidapet yaki kriteria nila biang nadong sadong. Bat ngangit kadai stang haka political will jangka sorkar bat shikulong ka mosnam CNRD block nilala berkentil. Daya ka mokruat barat badaya ka Ranigor konstituensi ka barat ang Artligi konstituensi ru la panay district. Kamairang Bauthar Rasan barat ang Artligi konstituensi lala panay district. Kini baro kadai tang ka political will jangka sorkar. Bat mentaru langit pada ka sorkar kamon kala man penkentil Henry ni dongkam man penkenmau si penkenmau yang yaki yang kita kicing dawat kita suba panong gawai ye pi kon samla jong kadong kathai nalong ubakloi man naik ringkat lang bapi tapi dongkam menyelit man penkenmau yang sasisin ya ka sorkar ya kata kicing dawat kejongi namar kadong kathai kejongi kibadok kibazok sisa kimat jinge haki babon kiliam namar ba kajing jingai jong surok bat kajing sneu jong surok jong kadong katai ngangai ye haba nila ban perkentiu naga CNRD block sa civil subdivision kan wanra kajing bentoy bat kajing sub namanta kibadok namanta kibarit kibaria ha kadong katai kajongi ke barok kowe kini ka pamenta ka sorkar kan sengap ia kajing dawa kajungi but natibru ba ka sorkar kala thau ni kani ka committee kaman examine Henry kani ka kenti ka pemerintah bang ipi nis ngong ba nim dongkam su ia kata ka paket examine ni dongkam ya kata ka political will ka jongki ba ki penkentiu no na ka CNRD block sa ka civil subdivision. Na kamon hang ni kumuta unong mikmat Andre ngawan hang ni kumuta unong songsong uba mat ikachinge kumapihi ki bahayeng basem ki jonga ki para marjan ki jonga bat khamtam e ki nong songsong jaga bosram konstitusi barokawai ki mat ikachinge ngawan hang ni bat penslo dia kata kachinge Omdei tang kumuta UMDC jong kadong kathain Henry kum uway ni kinong sonsnong jong ka mosram konstituensi ubaya mat ni kachinge kum mapihi kum mangong ipi mene nalong ubakloy banya don ringkat lam berpi pikwaru ale nginyalek lang sa sisir nginyalek banya kendo banginya kendo yung chief minister banginya penken mau biang bat ngimbu ya kata kacing dawa kajungi akmat ba bagia dongkam man penkentil ya kamosram CNRD block sa civil subdivision gisuto pakibon kita ijingduna ha kadong kathain kajongi Henry nasgo ba kandang mikisnem gisuto pakidang re nakalian ng sarkari ijingdawa Henry kani gamat kaba magdo but sa sisin nilai berpenken mau ya ke sorkar ya ke jingdawa ke jong kadong kathain kajungi pi kungwe ni kinong chung sinong bahaba ko chung ka mau senram CNRD block bagi ti benta lawan mat kerjaan hang ni ya gani ka si demonstration pala penong da ki si jong kalau ba sau sumper bat ka balat union na ka benta pan dawa man kiti kurdan no ya ka mau senram CNRD block sa civil subdivision nomor gani ka jingdawa kamdisu ka jingdawa ka ba dangshen kan mau patung kajing kan mau ka jonga padu kapor ka jong long emily ba PNCM ba HM Changpiang adu minta ka jong long emily tong i ba olan sundu kilaya sim kyai pandawa ya kan dikam di bad hadu kajing don ju kisang bhalang ki ba fer nomor kajing dawa ya kan kamdi kajing dawa ka bomsong nya padang i perkhat ki bubun kilang kamau sangram ladai kuwi naki CNRD block ka Islam ha kajalama kelya ka padyo yak laga jong ka state itu ka port andai ka mosanram CNRD block ada nadu sunam tundai spa untuk war na Assam nadu ka port jong ka sarkar Assam
Te kalau long kajing doa ba donong rim tinggi perkat ya ke area jong ke mau senram. Kalau di ke kisnong ki babun la cengai nadu ki than bodai ki jungi ke hima bawal jungi ke dong kumba sau pulai tu li kisnong apo jong ke mau senram. Kita ki haban wan silong ki babun ki kam tam CDC office. Nak tai kami barit. Te pada ka sarkar kan ketiu kodan no ega mau senram yang di blok saka civil solution kan long kajing kerpu yaki paipa ki kungwe ni kinong sensyar jong kai ma bawal ke bahab apo jong mau senram ngala penong kendai persen kinong kidon apo jong mau senram sia di blok ngai kajing kersan pura yaki KSU kepala sim ya kini kesenjam na kuwi ka por saka wi pat makin mau ya kan dia ngaru kesenam arajar khatlai hakapor kajing long civil service Dr. Mukul ro na kaliang kibabun kisnong kilai ke memorandum office jong blok siana di blok mau senam bandawa ya ka civil subdivision andai ka government hadu menta kam simla putien ya kani ka mangi na kaliang ni kinong snong ni kwa pan penpau ba tin snow ba ka sarkar ka su ba kanom sim kabu politics na ka benta kanu ka kam ka baki ki pajba makalong ke jingkur ku ya ki pajba ti hangni kum kinong sensar dan saudara modon dari sekretari jong kahima bawal wa pirisau iwan man aya ke jingkirsan ya kan dikasih demonstration bala penong da kesengkes